Umva ubusobanuro bw'izina. Izina ni ryo muntu. Ubusobanuro bw'izina Chadrack. Chadrack bamwe bamuhimba Shadi, abandi bakamuhimba Shadi, abandi bakamuhimba Chadrack, abandi bakamuhimba Chadrack. Chadrack ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Ni izina rituruka muri Babiloni, mu banyababiloni, rikaba risobanura itegeko rya Aku. Akuwo yari ikigirwamana gishinzwe ukwezi. Abayisiraheli ubwo bari barajyanywe bunyago i Babuloni, hari abagabo batatu bubahaga Imana yo mu ijuru: Meshaki, Chadrack ndetse na Abedinego. Iri zina rero Chadrack ryatangiye kumenyekana gutyo. Gusa hari n'abavuga yuko rino zina riva i Kinshasa muri Kongo. Gusa ntabwo hagaragara uwo ryakomotseho ndetse n'igisobanuro cyaryo. Iri zina Chadrack ni izina rikunzwe cyane mu gihugu cya Haiti. Imwe mu mico n'ibiranga abantu bitwa ba Chadrack. Chadrack ni umuntu no mu buryo agaragara nk'umuntu utangaje. Chadrack ni umuntu ugira umutima mwiza. Chadrack ni umuntu witanga cyane. Chadrack ni umuntu ubushabutse. Chadrack agira umutima ukomeye. Chadrack akunda kubana n'abantu akunda ndetse n'ibintu akunda. Chadrack aba ari umunyabwenge. Mu rukundo Chadrack usanga afite amarangamutima menshi. Chadrack akunda kuba ari ahantu hari ibyishimo. Chadrack ni umuntu ugira impuhwe. Chadrack ni umuntu uvana mu magambo agashyira mu bikorwa. Chadrack aritanga cyane. Chadrack aba afite imyumvire ye yihariye. Chadrack akunze kugira ikibazo cyo kutibona nk'abandi, kutibona muri sosiyete. Chadrack mu gufata icyemezo ntawagisha inama, agendera ku myumvire ye gusa. Umunsi w'amahirwe kuri ba Chadrack ni kuwa kane. Amabara ba Chadrack bakunda ni ikigina ndetse n'ubururu. Imwe mu myuga ba Chadrack bakunze gukora harimo ubwubatsi, abajyanama, abenjeniyeri, abakora mu bisata by'imyidagaduro, abanyenganda, abenjeniyeri, abacuruzi ndetse n'abahanga mu bya elegitoronike. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Chadrack harimo Chadrack Rukome, wavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1997 akina football. Hari kandi Chadrack Bwizina, wavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1958, no muri Nord Kivu, ni umunyapolitike wo muri Kongo. Undi ni Chadrack Lofile, wavutse mu mwaka w'1990, ni umukongomani wamenyekanye mu gukina basket. Rero niba witwa Chadrack, niba uzi umuntu witwa Chadrack, niba uturanye na Chadrack, mwifurije kugira ibihe byiza. Njye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.